Sia hani na udhocha ingi ndi wa mukatu kunikile kilaki madhanguni nye nitawa Robert Mutukoni nedhangu ya The Standard. Na kwa nitawa Sal Shebeti Wambua ni na uikwache kwa kioko chaku ni chakwa ila nile ndi kuningilili mawala medhanguni ya The Daily Nation. Na hindi na kuwa mkitara. Na mkienesa. Mbebo. Nitalika musimu wa mbebo. Niwa. Ndi mkwila mawala maingi muno. Sana. Ano meso yana na mbebo nondo mbebo ni eta pneumonia kana chambo na hindi tuyambia nedhangu ya The Standard page yambe mauvola manenge to uito ni mauvo makoneti utri wakoti ula unaumiwe yolo wa kungudhulwa kwa Rigathi Gachagua na hindi ando ingine maende na kuonenea maikolia yoto no twikata kana yeseso yako mungudhola dhaina mabitio koti uketikila na ukakuna bunge ya Senate baine lakini maibanga kila chamini otuwa keitongane tina na hindi kije kutumando inge makolio na hindi otu oba mabaso to uno mama ninge otu ito ndino wa idhangu ya The Daily Nation yulu wa Rigathi Gachagua kwithe ise kana ndeongamela bau nukwithe ithacho kudio ingi thini wa kotulo wa appeal kana court of appeal kana kotulo wa makwani ala matunga wiko na hindi kudio ndio iboni kanati ondo amino kule kethe ni bekone kabena matambia mo matiati wakana ni kuone kabena mabetio thini wa kunguthulo kwa Gachagua kuma utongo ini mpaka bakavikia kwithe wana compensation niki ipate kwithiwa na meya wengi yani ite ya kukulia hii ailite kwithi icio ka utongo ini kana kuthia tena indi be mundu muna isi ati kikiende no ndu muna ila wona ng'ombe inyewa uyona ng'ombe yaku ni yanyo ya twanthi kana ya kilwa mundanu la wiva next numyene yiva lakini mundu kitongo kilava la ng'ombe siyesile ni chalindwa oyasi ati yuye kate ko compensate ko nenge mbui na yo ng'ombe ni endie na numyene yiva ya na you another question was like ni sawa ni womiwe lakini no matambia la matumie munini wa president wa oju Professor Kithure Kindiki alikotongo ini nimeati kana kikatiba uyu ndavena yu ninoni onake mwene Gachagua yase it's like mundu ethika uni kwangelekanyo ayobwa na wisi yoko kithia vena mutumia onginthini wa family yaku so you cannot have two vice presidents or deputy presidents ni kwatia Rigathi Gachagua wa mwene ni tawekalile ndena kiswania naona ni kana nesiyeki kana siye kita kwenda kwebwa na kunewa chonde kila na inenewe ni munini wa president no lilikana kana no wayana thacho kuliosu akasia ndenda Kindiki ibetangwa ata munini wa president lakini vethiwe na compensation ndela wale tukwithe utongo ini na pia yuko amabeti alokona ta kana kumutholo kwake kutahatie miaona likana kana no mini kulea ila mbesa Senate yali itakumunenga kana compensate the 50 million mawazume page 4 na page 5 idhangoni ya The Daily Nation twingiro wa page ya keli ya The Standard mavola manenge to wito mavo maandamano la maende na ukosi wa kuya musini wa Nanyuki ene ndi mailana na kwa kizazi cha awauma Ebola mandi ya America ala meza mayumwa ndi ya DRC na indi ene ndi maende na kuikimia kana mayesa kwetikilana na kisasa kiuchakwe amadhinyani wayo kwe na kusembania kwingi na maofisa ma volisi na indi nona idhangoni yu ya Daily Nation vaitweka kana maofisa ma volisi malazimikie kwetia backup kuma kaunti moto ya Nyeri maofisa kuma Kiganjo na nikana maofisa ma volisi mana imanete kila ene ndi matwa ise maandamano ila mema mugo lakini kuituka OCS abendoka ase paimanda manome otwaiwe na moyo nende mezi manda manome ko ujo mamukiye kuandamana na kupeina kusembania kingi akilingi sini kimundu mwenu bikiena kutiwa ne thayo wake andu 50 kana mbe wa 50 maiki wa mbini na tuyo bo OCS kana aise kana maandamano asume na wanangiko mwingi wa mali ya mwene ndina kitumikia makona Mungu na boni bo miengu sanisiyu katwa NND na mawisa mavolisi na indi mawa sume page 3 thangoni ya The Daily Nation kumabau ikule ya kwani ndi ya America atu ya ni ndi ya democracy yone ki taekana na kiunondo ni kuona akenya ni maleili
amwe katu amaobisa ala monga mi ikindu kicho nthe ni mana minye kumioneni na maze kana ketho koti banthe ya Kenya no thiku kuna already no minute kuna mungu kwako kwa kisese kiu banthe ya Kenya ona kauni kiende na kwakwa lakini waiti kana they will follow the ruling ya koti ila yungamiti lakini ama ndo mende kana kwa kalantini kau no kwende banthe ya Kenya ino ndo asisia ithango yu ye na visa cia satellite yesi kana we naciona matuko meke wathokanio na visa wa muthia wa satellite no kuonania bena mae mamambe na ngali ni panonekie mae masu roba na beweto kwithia ona kamu ene nthe mainane wa mwana wa kukabo mana sio ni mobisa make dio kuchunguza kana kweli ikalantini ni mbake beweto kana alama mekalita be kana methito maichunguza kichini ya maji nesa kana kisese chende na kwa ananora kithelete na ke minister muvia no awiti akitetea na kwa kana isesile sibikia na kwa sikethia sitethesi otaua wa mabanthe ya Kenya ala methibikia kukwatikana na wausu wa Ebola wizita Kenya tina thina na kisese yakwa tina thina na wa umenza meto banthe ya Kenya thina uwa yes aya tusioka page 2 thangu ni The Daily Nation ni mawota umakonanitie na wausu wa Ebola na kilingisi kiu amwe kati wa maobisa mahoiti banthe ya Kenya maiteta mayase kana amwe katwala maminite kuthimwa na kwikithukana maino wausu wa Ebola ni wailete kwithia baina wa ibinda ya kuthimwa nundu wiweta kana period ila mundu tona kwithia yu the incubation period ya mundu amina ku expose kwa news wa Ebola no ku up to 22 days nekanoka bikia na kuoneka na kitumi nikiwe tha mundu wabikia na kuthimwa yambe ila wamina kuona ni dalili sia wausu tikwa sendene ni bailite kwithwa yuko thimwa maybe after 10 days kana at least aminela mithenya miongo ili na umwe and my voice may page 2 ithanguni The Daily Nation na ndi mabone asuni ona atalamu mayase kana twende na kwiyikia muisio nondu wasisia tando mambe ala mambe yo thimwa malekilwa mithana kenda idala na indi betu ya kana kiuti kumaanisha andu asuma ina Ebola lakini ni mailite itha mayamba kwekwa mithana esu miongweli na emweni kana makunikelwa na kumaanisha chaguki kana maina tuinyo Tino wa page ya karato ya The Standard mavola manenge to wito mavo makoneti mawali ukala mekiwe na vala ula mwandiki muveane wa basic education Professor Julius Bitok udhami wekuma muveane osu na kutwawa muveane wa maondoma utalii na kiolei mwandiki kana principal secretary muveane osu wa utalii John Lekakenyi Olotu ni wayu wetiwe muveani wa kisomo ni ndini wa kisomo kwitha kikumbilutu ni maundu maingi na indi anenda ma kisomo mayomba niena kwa sekana skulu ibingwa kalenda kende kala skulu siatele ngina ibinda yako the midterm break yibike wisi noni iyo kwina maskulu mengi menukie na no kila muthenya maskulu ange makenuka na I saw something very funny skulu umwe wikuyanga likosia Western asiei mwalimu munene nundu siana ni mini ene kwa sia kana sienda kuinuka akasia it's okay parents you'll go home kwanza mama nanenga nitikilungutia masaa miongo na ana ile amea hizo ni nyingi sana I'll give you up to 12 hours mwinuke na hiyo kindu chuki kitite mwana wili ati nitasi maili rotulo muti nundu you or anything siana sienda inuka siko lecho mko manena siana siana mesini na yuki kindu kila fanyi ni kana amwe katwa siala mamini na konhena mease kana ama mewe mo mease kana mayesi kila kitu miemenuka most of them are sending from force ndio wanajua makulwe why have you come back home mease kana mome yesi meke kuwa menukwe ni kindu kila kibange to ni form 3 kana form 4 mono maskulu ni maingi na halimu mailiteza maiku nikilala megwa kindu cha muthembo sunundu nyenilikana ni high school nibokie wethia form 2s mena thina na form 3s na form 4s na patuika kwanza mutheno su twabangi twotandikwa sana tuko form 2 na nitwa
muye kiucha kwino kana kila mundu osa mubuko wake na twathi baratuambania beta wakamkunji principal aza tukomanie kamkunji kila mundu ena mubuko wake na indi athi asia ni mwekanesa nundu ni mwamuye kwinuka ndo munenga mwana mwenuke lakini ndi munenga mwana inyonde nendo nengo ala mekwenda kwa uyu nenda ala menda kwinuka ngalikwe ala matenda inuka masyo ngalikwe nona mundu aiswani agakola ngalikwe ala matenda inuka na ithio ndatu ya inuka lakini nengi kwethi wa mugo na kila chabata ni ethi wa bena mathina ciana ciethukiwe mathina suma masiwe na alimu mekale mayeka uchunguzi ekayo bothesha tuino tuto nini bothesha cia mukazi ino ciana ni tutuiza kuwete mathina nukitumio twiko nenenya uthia hota uba ndino kunikilwa mathangu na mundu erasta istunaisi ati amanyiwe mekanengelelwe meo makodwe nthini wa unenenya wa kumanai mathina ala mamekumbilite ni kana mamambo sungio umakoneti tikwasiana nundu ino ni ciana sana cia matukwaona kana kakuwa akakwe kabindani kala uka correct uyu akakwe just talk slowly out here nielele to ya ciana ebindana bauti ni tio ibana ciana cia matukwa cienda kwithukiwe muno mbe ona punishment ona uyu gobe ya ndono ni maya cia amwe katwa mamiwa alama na kulivwe menda kwinuka kana mendo bebe school nundu acha manaisi kana mendo bindu diet moke manewe na school mo 8 manewe trouser o simple ende nake mundu mwana milala cia kindu kila cyo tuma maskulu mabibi ni kwitha ilibite ni cio tewa nthino wa canteen amanyinyo makagoa kithoga niki na no si ciana ni cielite kalwandika elewe kwangelekanyo mwendo ya chapati yo school wina ciana ngilio mwe si kiwo masabu neza tiwe chapati kila kana kakwate at least ile nika nakabone mumbeza ciana na tikula ni lasi ni matona ukethia ciana ni ciale gwa ciamana be kamwe kona anundu kwa mauga chapati twice kana thrice la week ukethia kiona tikendo kayulo kanae bukuona mabikete andu atano talando ngili isuno wona na nyola wa ile tedo itwa iwe na taka we mwalimu maya asia matukwa malika ya klasini tamalika mbunge kwa Andres ya heshimiwa ndo ciana cianengiwe powers wethi akaikonwa kaitabwa kwa uwe mwalimu alikata walikambunge yani Andres aishimiwa ola wakwethukisi ethukisi no no ta no yekana nake nitokwasia maybe roba no kona kiboko nchali totongo maskuluni nundu ya mweka to alimu otauma atumia kiboko kiu na nini sinuone tu video tuinge kana tu mesivi tuinge twithio ka mitandao ni twamwe atu alimu maiko na ciana na bina mwinge muno na kindu chuki kia musendithia kwasekana kana kwa kabitike ka kuno school nitabunuke kupanish thinola weboni generation latu inayo wikonaka kitotwika kangatho kabako nena nako tuthi ndini wa page ya kana mabola mebone meweta kana ndini wa finance bill la dokete ya mwako wa ngili miongola thandatu itona kusiokaneti na ndini wa kuwete ngale cia utumia stima vandi ya Kenya niki nundu wa kwitha mutatala wenda utunga koti ndini wa sindu ila simitwe koti tangale isu sindu ciamba sola na indi kiki twika kana nikitona utuma Kenya yeye nangangana kwenda ubetanga ngali cia utumia mauta alama ananga ama withuluko tusiokanetina tusonge metukinundu wa masaa tulike mawo alama nengetwa itonthini wa ithangu ya The Daily Nation makonanitie na kungulo kwa kana utwi wa koti yulu wa ikwani ya Rigathi Gachagua kungulo kuma tongo ini na indi nominie na kwase kana etumia mamosu kukwatanya ngaliko ya uliyo nde kumanda mundu umwe uloka umia President Dr. William Ruto nthini otongo mwakani 2021 na ona uyo bono mini kwa cia kethio 11 na amina kwa sebe na ndambuke lo kwithia itwa isi Western na umogweze kana you will take a break of 45 days akomane na bari strategize maundu ni kana matunenge ulokwitha yongama ndino page ya thanda tuno bobe mauvo wasu ma Rigathi Gachagua ndini wa The Standard na indi kila we una weta kiba kina neni weni wakili okwitwa Donald Kipkoril ayase kana moto iwakwa yoya ng'ombe yaku na no mye nene sabya nza kwake lakini nondo yu
nona lindile kibothi kana we nona lindile kibothi kala ng'ombe ina likeile yu ng'ombe ndiso tongwa lakini ayo nenga mboi akuye we mawazu mewingindi ni wa page ya nyanya uneni wari katika shako mzanyani wa hiyo ayasia kana utiosu undo na umigo wende itiklana wono ulianile na milioni 500 isu ase kana no kutonga kwa niko tini wa appeal akuikithia kana ni wakwata aki na yu kindu kila fani ni kana liga na hana mundu amina kunguthulwa kuma otongo ide pe kilungu kila wendeka miaka 10 utamba kukwa kuungamia kana a public office na we hizi kana you can confirm that is still eligible. Miaka 10 ndiye senensa kanayo ni specified kana court ndini woti wawo ni wonenga na the period na nengi mio yito ina kila kitawala kuna thia vena maundu maingi muno matema elesie na wenda no cyo kichangiye ndini wa kunyo tuyo nondo batatu ikiye kana ina miao lelete nesa ondo munini wa president waile tekuma kivelani ela deputy governor aiwa county ni siaya kana niba waumaga nibo kiye batu ikona bo baina miao nenganitwe nesa ko ukini chali tosigwa nesa mono kunika no kedia miao yitu itwisi undo yendete na indi otuyo ba utwitani sina mabwazo ndini wa page 6 langoni ya the Daily Nation nekana Rigathi Gachagua usule ni mtongo wa chama cha DCP weta kana ethia haikwatania timu nene muno ya kungumbela President Dr. William Ruto kumotongo ini na yase kana etumia andu ala powerful umwe ulo thiumuye uya President Udhimuye we na Kenya Uhuru Kenyatta the urge to remove Kenya Kwanza in 2027 is now stronger than before. Kenyans have realized they are on their own and the only way to make our system work is by kicking out this government. Atalamu maono maki ureti measekana ni watu wameka utiosu okethonengie ngaliko ya ulei mileage na leo kitu na uko tumika mono ndeni wa campaign cia onyivani osu tuendete na pengine yete ukono kwa President William Ruto. Ino wa page ya 10 nayo prosecutor wa koti wa ndesi on the ICC Karim Khan no biki ya kuongamwa yani nitina wakwithe yetwa ikonanwa na sieko cia kunamania kimwe na indi betwe kana kwitha ungamiwe tikwase kana ena mabitio na indi kwani yake yangie kumwa utui wa muthia ni kana amanikane kana woki ena mabitio na indi Karim Khan no we prosecutor wa Karato kwa tiosukuma wambe Ailui Moreno Ocampo nulikana niwe wambe sema kuwa ni ma violence post election violence ya mwaka wa 2007 boka boselelwa ni Fatou Bensouda kuma Gambia aende Karim Khan niwe wa Karato aende page 7 dhangoni ya the Daily Nation tuikomana na maovo ma President Dr. William Ruto ulawe ndambokani ya kiwia kuya Brussels na valokomanie na hatongo ingalikoni isu evo King Philippe ndino wa Palace irara kikamba mawe kaloma Musumbi na mena makwati ya niyo meki babukanyo amwe ala marona kuna Kenya aiweta kana nuvikie na kumanthia Kenya meanya ya mawia na utauni pekwitha na market ya aimibante ya Kenya ya ku-export sindume katwa ili vandu amebo makandamia na angi na ndini waneni wake nini withuki isie na nini uye athanite maundu maingi na itho chande isuto kwatiania ta maundu maupi wake uoni katwa maundu ange yasekana Kenya na East Africa ina kundu kwingi muno twono kwatiania na EU ni kana okethia ni meka maundu mekothukania maki maendeleo katuni ka umonde ndini wa page ya 12 kakonetie World Cup 2026 na yuba we na mondo mubila wandikitwa World Cup 2026 World Cup pena mondo wikite ka t-shirt kandikitwa Africa 10 na balabe goal na wabe mondo wikite ngwasi ya kibendela cha ini America kana ni Europe na entry visa UK entry visa so ni kumaanisha adha ukimamo wela ma Africa
kuthi World Cup no methiwe na visa lakini na wako Africa tiende na gumea moke bate kuya visa na mpaka ningilili katuni kamba the jomo ndo mention mawo ele yala meba ya ubo wambe kana mabo mambe makoneti amanyigwa maiweta kanale imunini overcrowding na maundu alama vitu mayete unrest kana anxiety mthini wa maskulu amone liukwithio temu yani na overcrowding na indi twebo ni kana mye 13 ya alama nyigwa mako ya utumishi yekwatiwa kulekelwa ene kana ndomo wa katano ukite ani kwate yune me 15 nunduke kama kana mimi na kuthikwa na indi otaumi sile na mimi na kwasi ciana cio itho ikwata slinki ngilima na ele cia kumatethecia nthini wa kumbani mathiko na mene wa masanduku manewe ngale ya kukua na transport na 14 sita matatus ya kutethecia ndomo kabindani kala kukwithwa na bena misele kwatwa kutwa ya ku on Friday kana wakatano kuya Gilgil Stadium na indi endwa maane ene kana ene andu ma Messi azuma na minye kwase mathayo mo nimekwithwa mena mwathai wa kosa matiadio mami ya ciana cio o muthenyo kana muthenyo longi wati na indi twimina ni katuni ka muthenya wa umuthi kana niti mutandao wa eCitizen ndu andikitwe data ATM na bakoneka mundu wikite ngovia kana ukwite kindu kithia the world map yonde na aende na kubonyeza hapo eCitizen fast secure convenient aende wao reve na muskali uko ngegeto ngwasia yellow ile tawa Kenya kwanza katuni kauke maani cia o yusilikali ya ni batoneka data la yombanite ya NND ikambio thosia nikana iseubie more revenue yes. Na indi ni kindu kiende na utula mutimo no nundu wa kwitha nyeta mu Kenya ilangu ikosa kivande ni ndiosa kivande ni kana ni kwate services ya serikali kana ni register eCitizen ni kwate services ya serikali lakini na serikali iendo take advantage either si data su yakwa zinenge ilovia na inde ni kindu kitailite baba ikulio timino kilelia kithio cha Africa ni chailite kwa kiwandeni wa CBE siana swithie iwundi wa yolwa kithio cha Africa no si Africa ni nene Robert na Africa tinthimwe kila nthi Kenya kila kithio cha yo wadi na kila mbai otaum huyu pai kithio specific cha nthi cia Africa like they know African yes lakini kila mundu ona kithio kila maybe wati yao na ukamba be sithio tofauti bemwe sithi ama saa kuite makweni kana ite kitui undu amba waza nuvundise kithio cha Africa unless you specify which way asante nyanita wa Robert mutukondo kadhiba saa ile nithiwa ndio kana mweni kuma the Ooze Nutrition Kenya tunene undu twana kwa ilia nema kwisila kutomia withio wa indo na nguku kuma the Ooze Nutrition Kenya na indi twithia tu kunengelelia timu yengi galikoni ya salo chao kwa manena mundui kizito ithia mombe na Grace Munendi nwa kilungu cha salo cha ni tawasal cha beti ombua tindanesa